Haji Kabar, isn't it? Akaji Kabar, Jenavare, Marathan Tariluti. Haji Kabar, we were a Grora, Hawaji, Haji Kabar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatadera Nafu, Abankiya, Ana Amatafuri, Halidi, Ana Jicha, Sheikh Lama, Manatikaria Basif. Sheikh Abdullah Basir Latbarachaturi, Lafasan Silbetari, Harat Subasati Galaxadi. Buka Isran Ali Amata Jahaturba Sadeke Sheikh Abdullah Basir Aniyya Godani Aniyya Godanan Jaladi bin Anafi Hiriyaki Gafi Hafraki Yalin Jitu Karya Rubasa Wali Karya Rubasa Saregawa Sheikh Kutim Nergete Ubadiru Mufiwadis Walmanyateti Gudurnu Kanatana Antana Isin Akanat Asin Mudachun Kaisar هدو بمرجونا الأجانب. العلم في الصغر كالنقش على الهجر جاهرتي. والنطق إن عبرت. وتكلموا قالوا وانت كأرك سنان جدا مين بيها. العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر وكالسحاب بلا مطر. نانجتون كيسنون. قالوا والنين عن الرد يروا مبرد جبل ليس. ربي دينه يسفر على راجل. إيجا جورلوم عن دينا هنيا نولي أرى إفيلي بالسومسين دينا هنيا اللي كنا بالسومسين وني نتباني في جهاد الرجل رمالي سربران أكسر باتو بتناي شوفيني وافي ولياتي سني تركنا أشرقت الشمس وقد ولت سلام واربا فالشكر لله لا شكر نزيما واربا أكنا فاسل جناية ولا بس تيجو أرهيري أرهيسنا كتنتنا نيدنا في دوجه لما سنتجدي بيجتو أنت كاوري جيتنا ما نعرف بيكم صافي جاري ربي تفهمو نما في نعرف خيسر يجيبو كتوكل يوكل كله أنا نما ربي صلاة وراتو كوبا كان في اليوم نعرف سومة خيايو في البيت نما هبدوتو كمر بيت ده كمر رزيان ده كمر تكاسو ده ربي بيف أنا اتقى الله ربي رحيم صلاة خناجتشا ونيك سنغافر ربي نعم جولم ما عندين كنيف وهم در خرجة مدمرة ورجل فريجو أباه يخجع بس كسر لبئة حديث في القرآن نبرسي سكنا جنة سانا هذا داف ربنا تعالى أكملي كريكا إيجا نبيتو ومسديني أن ولدا صالحا سنرات كتوم برباداج إن شاء الله هو النيات يبدو أكسيني أكمو نما كباريا نما كوبريس يبدا نما جال ساني ورينا راجوي بتدي سندي دغرتي جنة هذا ربنا تعالى رب جنة أسمرتي نوا فيادا أني دمي عن قرآن بيجي شو هيدي برات قافة درا قرآن ياسنا في تبارك يروتي جسدتي خنوها فزن هي أما يروت ياسين أمرا أبو نجيب جديد أبو نجيب أو أمبليته هو ما نبدو هم دان سياقنا نيسو الدنيا في آخرتس كابيني خيتس كابيني خيو تكلم وانغاري ربها أنا ada orang mau tinggal sejauh cinta lagi. Aku ada orang mau garsif te ada te nya bagaimana? Khutme अच्छी महीने तो मुरादना. बकर रसूल रब्बी नुगाफ जसन वहज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला बकर जसन सिगेसा जेती अक्सर मुराने बेसिसे साफल मरवा सनुद्ध फीने वन्नी लुतुबरे लिंचु अच्छी दे मेरे इस करले तकबीर का الله أكبر ما شاء الله بارك الله يلا تو جرا كنا تيجو يلا تو غافتوكو أنا ماشي كنت دين يا فيل دام سكاب دام سيني كابو يروي تو نما كنا أكيد كنا كده قالوا البيت ده ده ما بقى أكيد كنا نوبس دبر غافتوكو ده عثمان أحمد جانيتي درتاوات كم كوبا خرجنا نملي تيجوجنا جولين صلاة دي نملي نهر كابي جاني الشيخ جاني دكتبن
قافنا شيء amala akka sheekha keenyaa sheekhaan an jaaladhu sheekhaan kana qabu tokko rabbitti erge gadda sanitti garginaan ijoollee shagooyyee malee diddee jedhan akkaataa namatti deebisan kanaa jira miti dhaqeetuma mee dardara keessaa akka gaarii jabaa akka ijoolleen jala yaatu naa yaamaa jeen hoottaa jedhan arra sheekhaa isiyyaa mayyannaan gaara jalatti duratti isaan ganda keessatti itti dhiisan shagooyyeedhaan akkami sheeyni nu yaama hoottu ni dhufan shagooyyeen isinii hojii taphachuu barbaada jedhana eessatti taphat aboo ajaa'ibaan dubbee wallee nu tumuuf deemanii jedhani lakki isinuma hojii taphachuu barbaada jeen dhuguu isinii hojii taphachuu barbaada jeen akkanaa jedhanii walii himani haati shamarranillee ni nafne eessatti jennaan bakka futtoodhaan dhaqaa jeen gaddu keessatti gaara keessaa barbooda aadaan teeyyata gaara keessatti deemtu dhaqan kan oggaa dhaqan galgala hayagaa kaniin itti bu'us naalaalaa jeen bareettuma naalaalaa jeen moggaa dhaabnaan lakki awwalakkuma na dhaabaa jeen imaamata biyyammoo asumarraa hin qaba jeen maal sirbitanii jeerise fororsa roobee ganda usmaan ammatii gororri ta'ee mamorri keebaallee jenne jeen waan gaarii jeentu itti qabaa jeene eegachi itti qaban halkan walakkaa namuu bishaan ta'ee ni dadhabe sheekha xiqqoo hafuuratti fudhannaa jettanii isinii jeemi'ee haaya gattaa amma gaagwaa ol kaan sheekha hafuura fudhannee haa jenna walleen tara qabdi teessan isinii hojii jee amma tiyyana hojii jaa jeengaa hayi awoo sheekha ni jennaa ol kaan lakki tiyya teessumatti jeen duuba kam jennaa jenne tan wareefu sun jeen dhuga farossoroo beekantu usmaan ahmedii gororri kee deema yaa rasuula rabbii mormi kee baallatu wasalli madaa qabi jeen manan ganama namuu isaa qabatee fiiga samaanuma godhe jedhe iddoo waan qabrii tanatti himaami waa garii akkasin nama fudhachiisan malee akkanumatti nuti akka irra buusanii ati warra azaabaatti rabbi si haa deemu karabbi deemuuf barrabbumaa beekasanii kalmaan jechuu barbaade akka sheekha meennuu ta'a sheekha meellaan waan silaa fedhu san sumatti himaa ammoo karaa dippiloomaasiitis deemu. inshallah Haji Qamar asuma walid dhufne gamadan baan Haji maaliif lugatti namni kun wanni dhaqabaa ani bakkuma tiyya jira wama khiyyarra jira bismillahi amantii tiyya waan gaarii beek gizee garii namni kun akkuma wal shakka arra guyyaan kun Haji Qamariif guyyaa carraati guyyaa carraati wallahi guyyaa carraati wallahi hawaasni kun haafiz alqur'aani guyyaa carraati nama wal dura du'ullee rabbii beeka qalbii takka namni allahumma raama waliin jaa baga asrufti arraati leen inshallah Qamar bara kiju an deemee booddeen tiyya qur'aanuma haja salaamu alaykum shakki mana biyyi kee wajjin waan deemna haa ta'u asuma sinee asumatti lake yeroo deemaa wal dura ni wudu kanatti aansee egaa obboleessii keenya Sheek Jamaal Aliyyi affeeramee ture dagantee akkatti namne waan biroon dubbadhu sodaatin.